Urimi wa mucere thikimu-ini ya Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga uthiite na mbere na kugumirwo ni mathina kihiri ta guthukanga gwa barabara iria itwikaniirie migunda-ini ino, unyihu wa maĩ ndinohoro hamwe na mbia iria ikoretwo ikiananga mucere. Thina iria nene i barabara ciina thina ithiĩ kulukana ntu kuurite kwina inyo kana snails ikoru kwina mbea ikuria mucere. Thina icio nthe kenda tusolve mantu ya snails kana ikoru ito propose farmers babu ithie into ketawa fish farming barime samaki catfish samaki cia turwetu nini kenda turia nyumweraira. Hindi ya icera riake thikimu-ini ino ya Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, Minister wa Maĩ Engineer Eric Mugaa ni ikinyitie kwaraniria na arimi na niguo gutangikira mathina maya, akiuga ati ndeto yegie ndinoho na mbia ni maranyitanira na Ministry ya urimi na niguo guka na njira cia kunina ndinohoro hamwe na mbia ici. Juzi the area senator Bwana Murango tulikuwa naye ako katika committee ya standing committee ya agriculture fisheries etc. Alikuwa amesummon ministry yetu State Department of Irrigation. Alikuwa na maswali kuhusu shida ambayo yako Mwea. Watu wanataka wakulima wa Mwea irrigation scheme wapate maximum profit kwanza katika kunyunyuzia hii mimea yetu ya mchele maji kutumia ile maji ya dhiba. Augite ati kilomita makiria ma 600 cia barabara ni cio itwikaniirie migunda-ini ino na iria ikoretwo ithukangite makiria hindi iria mbura yaura na arimi guthie hathara hindi iria maraumiria mucere kuma migunda-ini. Twagera muno mathina ma barabara maria me kuria mucere-ini barabara citari cia kuma riria scheme yakirwo, so ni turamuria atwe kindu 1 billion tuhote guthondeka barabara icio. Senator wa Kirinyaga uria nowe muikariri giti wa kamiti ya urimi bunge-ini ya Senate akiuga ati bata wa murimi ni kuheo kihonia kia mathina maria maramugumira. Na tukwenda turibaga mucere gugurani ukuigana tukatwaragira aria angi marabuta aria megukorwo ringi gutene irio cia kuigana bandu ba kukiraga mucere wa kuma nanja tukamenengera andu acio na tungika uguo na kurima na ni urona andu ma Mwea na andu ma Kirinyaga mekio gwa kinya urimi-ini. Arimi a mucere mathiete na mbere na kuria thirikari itangikire mathina maya na kurehe kihonia na niguo kuongerera mbeca mihuko-ini ya arimi. No mathina maria twira mo maingi ni barabara niguo ngirora kwambiriria guthii uguo ibana mugunda ni undu ni kuri mundu urahuthira ciringi 800 kuruta ikonia rimwe kuiga barabara. Thutha wa kigiriko kinene kiria arimi a mucere makoragwo makigerera kwa ihinda riu mena gitumi gia gukena thutha wa thirikari gukorwo ikiranira ati ni kwanjia mubango wa uthondeki wa barabara thikimu-ini ino. Handu-ini ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.